Evo, moje ime je Marija Stojanović. Evo, ja ću se potruditi da budem kratka, evo da vam predstavim malo našu komoru, region i našu ulogu u projektu kroz upitnik i ono ispitivanje koje smo mi radili. Naša komora, kao svaka, da kažem, samostalna je stručno poslovno udruženje privrednika, vlasnika, direktora velikih kompanija, malih i srednjih preduzeća. Naša komora postoji od 1962. godine i zaista ima širok spektar usluga koje pruža svojim članicama. Znači, postoji naša baza podataka, informacije koje mi njima pružamo, zatim preko udruženja, znači preko Svetske privredne komore i mreže komora imamo pristup stvarno bazi, velikoj bazi informacija. Dalje, ono što je značajno za naše članice da vršimo promociju njihovog poslova, kompanije, njihovih proizvodnih programa na raznim sajmovima koji se održavaju u zemlji i u inostranstvu, da ih povezujemo sa inostranim partnerima, znači pronalazimo tržišta za njihove proizvode. I takođe značajan deo naše aktivnosti je organizacija raznih seminara i obuka koje su njima potrebne. Takođe, još jedna značajna aktivnost je privlačenje stranih investicija, što opet ima veze sa povezivanjem sa inostranim partnerima i predstavnicima sa nekih drugih tržišta. Evo, ukratko privredi našeg regiona, da posle oko 4000 kompanija, preko 17.000 radnji u centralnoj Srbiji, odnosno to je region Šumadije i Pomoravlja. Osnovna karakteristika jeste izvozna orijentacija i da kažem da je neki najveći broj instaliranih kapaciteta upravo se tiče metalske industrije, proizvodnje automobila, kablova, nameštaja, voda i alkoholnih pića. To su onako ključne neke, evo vidite ovde 3 ključne sektora privrede, jesu prvo metalna i elektroindustrija, drvna i industrija hrane. Najveći spoljnotrgovinski partneri Nemačka, Austrija, Slovačka, Bosna, Italija i Slovenija, to je u poslednjih nekoliko godina, su ovo najvažniji spoljnotrgovinski partneri. Ovde to je prikaz spoljnotrgovinske razmene, gde se vidi da dominira što se tiče izvoza automobilska industrija, značajno, zatim tu je drvna industrija hrane, a što se uvoza tiče, tu dominira hemijska, metalna i elektroindustrija. Ovo je vrlo značajna, da kažem, stvar za naš region, velika investicija Fijata koja se poslednjih godina desila, što je značajno promenilo strukturu i privrede našeg regiona i to da je prvi put, evo, posle čak 22 godine, naša, da kažem, privreda ima suficit od $30 miliona, što je onako značajna stvar od 1991. put sada. Znači, Fijat jeste najveća investicija koja se u poslednje vreme desila i istovremeno je na regionu Fijat najveći uvoznik i izvoznik. Čak, znači, 95% automobila koji se trenutno proizvode namenjeno je stranim tržištima, znači izvozu. Sam taj, znači, evo, potpisivanje ugovora je bilo 2008. Tadašnja konstelacija snaga 2008. godine potpisan taj ugovor između Fijata i vlade Republike Srbije, a pre 2 meseca je krenula i serijska proizvodnja novog modela 500L. To je vrlo značajno zato što je upravo Fijat za sobom, da tako kažem, povukao veliki broj svojih dobavljača, dosta firmi i dosta, da kažem, stranaca, da se trenutno na nekom širem regionu nalazi 7 do 10 hiljada stranaca, mahom Italijana, što je za naš region stvarno dosta. Sad, naravno, to, da kažem, ima veze i sa projektom i sa onim što je sam cilj ovog projekta. Evo sam da kažem, znači, naša uloga kao uloga ostalih partnera neobrazovnih institucija, jednostavno smo kao neki bili posrednik između kompanija i obrazovnih institucija, univerziteta. Mi smo odradili anketu, znači ispitali smo određeni broj kompanija na našem regionu i rezultate, Jelena je nešto pomenula, prilično je to kod nas, evo,
par pitanja, odnosno 3 pitanja koje su bila ovako za nas vrlo karakteristična i bitna, čini mi se, odnosno odgovori naših preduzeća na ova pitanja su uglavnom bila, da kažem, negativna. Znači da oni smatraju da je bitno poznavanje nekog stranog jezika i naravno kao to im je bitno pri zapošljavanju, ali da će uvek prednost dati nekom ko je iz struke, ko je prvo ima neko stručno znanje, pa onda ako zna još jedan jezik, odlično, to je samo plus. Na poslednje ovo pitanje, da li planiraju angažovanje, odnosno zapošljavanje, znači u nekoj bliskoj budućnosti, sa našeg regiona, nijedno da su sve firme odgovorile da ne planiraju. Već sam pomenula, znači ova investicija Fijata svakako je značajna za ovaj projekat i to što smatramo da je naravno postojanje stručnih, kvalifikovanih filologa vrlo bitno, kao i profesora, znači onih koji će prenositi znanje. Već sam rekla, znači veliki broj firmi italijanskih mahom je trenutno prisutno u našem regionu, da je to, eto, rezultiralo nekim, da kažem, najbanalnim stvarima, da je veliki broj restorana, domaće hrane, odjednom su počeli da služe italijansku i da su jelovnici prvo na italijanskom, pa onda na srpskom, što je okej. Prilagodili su se trenutnoj situaciji na tržištu. Sad, što se tiče same, znači naše komore, rekla sam da je obrazovanje, odnosno organizovanje edukacije i seminara ovako značajan jedan aspekt našeg poslovanja, tako da smo mi u saradnji sa školskom upravom došli, znači radimo na nekim projektima profesionalne prekvalifikacije, jer smo jednostavno uvideli da postoji određeni nesklad između onoga što je privredi potrebno i kadrova koji izlaze sa fakulteta i one znanje koje oni imaju. Znači sad ne govorim samo što se jezika tiče, nego generalno znanje koje svršeni studenti imaju i onoga što privredi treba jednostavno se ne podudara. Da su delom, to je, da kažem, obrazovni programi neadekvatni ili ukoliko se dovodi do uvođenja nekih novih programa, to dosta sporo ide, a danas se sve brzo menja i to je najveći problem. Zato smo, znači naša komora je radila jedan projekat čiji je osnovni cilj osnivanje poslovne akademije Privredne komore. U saradnji sa nemačkom organizacijom GIZ smo potpisali memorandum o razumevanju pre jedno 2 meseca i oni će nam pomoći u nekom stručnom odabiru kadrova, stručnjaka, znači pružit će nam podršku prilikom odabira i kreiranja modula koji će se na toj akademiji obrađivati. Moguće grupe, da kažem, tih modula su neki opšti menadžment i neki stručni treninzi, obuke koji su pre svega bitni za automobilsku industriju, jer to jeste dominantna industrija na našem regionu. I treći aspekt bi bio i neka dugoročna podrška preduzećima, znači konstantan rad i kontakt sa privrednicima, šta je to što je njima potrebno da bi se stalno ti moduli prilagođavali njihovim trenutnim potrebama. Ono što očekujemo kao rezultat tog projekta jeste svakako da se poveća stručnost, kompetencije zaposlenih i sama firma da bude konkurentnija na tržištu, zatim da uspostavimo neku vezu između tih obrazovnih institucija privrede i da se svakako na taj način brže lansiraju novi moduli, da privrednici za kratko vreme dobiju onakvu stručnu snagu sa onakvim kompetencijama koje su njima u tom trenutku potrebni. Svakako sve to za neki krajnji cilj ima i povećanje investicione atraktivnosti regiona i da naravno što veći broj stranih investitora dođe i u naš region. Sad, u vezi sa samim znanjem jezika je i to da smo u kontaktima sa našim privrednicima, znači Italijanima, znači našim novim članicama, došli do toga da imaju oni, u razgovorima sa njim smo videli da imaju nekad problema u nekim
osnovnim, da kažem, životnim situacijama i da ne mogu da dobiju neku uslugu koju žele zato što postoji ta jezička barijera da osobe iz da kažem, uslužne delatnosti ne poznaju, ne govore ni jedan jezik. Krenuli smo odatle, dogovorili smo se jednom školom stranih jezika i magistrom engleskog koje drži tu školu već dosta dugo i kreirali module. Hteli smo da organizujemo te kurseve kod nas, pre svega, znači, stručne za, da kažem, te uslužne delatnosti, za najpretne sekretarice, recepcionare, konobare, taj neki prvi kontakt, sa kim prvi kontakt imaju stranci kada dođu. I mislili smo da će to biti stvarno pun pogodak, ali nažalost do sada to nismo uspeli da organizujemo, što zbog, kažu, ekonomske krize, da nemaju novca za obuku svojih zaposlenih, a delom kažu da to njima nije potrebno. Tako da sad ne shvataju koliko je u stvari to je prvi neki kontakt značajan i koliko je to potrebno, ali eto, da kažem, do sada to nismo uspeli i nadam se da ćemo uspeti u budućnosti da organizujemo i te obuke. Hvala na pažnji.